Squad, ngiye kubaha ubutumwa. Iyi challenge bitwebwe Standing underneath the lights, looking into each other's eyes. Tired snow. Let's squad. Amakuru muraho. Bon, hashize iminsi tutabahereza video ariko we are so sorry. We are grieved. So uyu munsi tubafitiye challenge hagati yacu n'abatumirwa bacu. Abatumirwa secret ariko turaje mu kanya tuba revealing to you our public. Entre temps turabashimiye twujuje 500 subscribers, so thank you. Kuri bamwe bigaragara nk'amengo ngo si benshi urabafise. Oh yeah, let me tell you, like, do you have them? But ariko turabashimiye, we are so glad you are here. We are so glad you trusted us, so let's jump into it. Okay, abatumirwa bacu ni Razak, Chris, yeah, the one and only. So this is Moving Chris, and this is my name is Razaki. yes, yeah, that's my name. Landry. So this one is so famous. This one Mubishete. So Sava. I'm more than famous. I'm a legend. yeah, that's true. So you know, boys must dufite nibo batumirwa bacu tugiye gukina game ya Boys and girls. Me abantu muri kutureba ala mezo sava. Sava. Sanva pasheshi. She bamwe turabatsinda gusa. oya ntago mwadutsinda. Ntago biba. Ntago biba. Ma, Ntago. nazanye abantu bari lucky ma. Ukuntu biyemera we. Ikibazo cyanyu nazanye abantu bari lucky quiz. Ntabwo tujya dutsinda. Mbega abahungu. Niyo turatsinda. Tubandanye. Reka turabireba. Oya ntitushaka kubandanya. Shyushye. So, Stay tuned. stay tuned, mugani wa Razak. Le squad, ngiye kubaha ubutumwa. Iyi challenge ya mbere, amaseti ni 3 ku busa, sibyo? Mugahita mutsi aho hantu hambere. Niho duteganyiriza gucrashinga ibyizere byanyu byose, tugahita tubita mu mazi. Tugahita tubatsinda. Njyewe bitewe n'imitogo ndi kubona hanga ndabona nza guhindura equipe, ariko equipe yanjye y'abahungu yitwa shyushya. Nkuko mubizi hano ndi kumwe n'uwo bita Sabadahu Sabadix. Ushyushye gusa nanjye Kibucuri ndahari. Njye babajwe na Kibucuri udashaka ko dutsinda. Oya njyewe ndimo ndabona gukunda iki? Tena nkunda inkumi. Oya. Njyewe nkunda inkumi ariko ndabona equipe iranga iryoshye. Njye ndashaka guswitchinga mu bani nimubona umupira w'umutuku. Umutekerezo cyane. Ntabwo abana bari blessed bajya batsinda. Turi blessed. Ariko nyine alamezo twebwe sava. Hey guys, this is my husband. I bet you all know him. Tango. Hano baradutsinda ngo barakibucuri ngo baratwanguka ngo icyizere cyose dufite icyizere twarakivukanye. Team us, team red. Yes. Team red. Okay, umukino wa mbere ugiye guhuza Razak na Leslie. Hanyuma barakwega tuno tu obje nyene tuno dushatolo mahaha. Batugeze hano pH idacitse cyangwa se ngo ugire batanguranwe nyene kugira. Kandi hano murabona ko harimo dodane. Cameraman ngo nawe yerekane dodane hano. Iyi dodane. Iyo ngiyo Leslie yatatsindwa cyane. Iyi dodane. Okay, nta kibazo. Okay, dodane turayigabanije. Okay, twagiye. Iyi session rero uko bagiye kubikora Chris nawe araza gukompeta na Leila. No nitumara kuzura no iyi ni challenge ya mbere ariko uko babiri bagenda bakomeza kugeza mu bara batatu wuzuye. Yeah. Uhagera rero umubare mwinshi
uri buhagere wa buri group niwe uri budetermine iyi challenge ya mbere umuntu uyitsinze. Ya twagiye 3 igikabyo ariko kiri hano mana yanje 1 go. Ndazashyushya Raza Mutinduru ndabibona. Genda gake ugere buke Mbese bitavuze ngo ikwege bisobanuye. oya bisobanuye ngo genda gahoro kuko iyo doda imesukona. Sava. Genda buke resi genda buke Twagiye. Super. Jusaba ugere kugera no kukagwa hari nitwebwe twatinze zana tureba Okay, Leslie amaze kudutsinda donc mufite abakobwa bafite 1-0. Ntabwo wabivuga Okay. nabi normal uvuga nkaho bibabaje rega baratwika. Reka turebe gusa umukino wacu twagomba kugira amaseti 3-0 birapfuye ariko twizeye neza ko tugiye kugira 2-1. sawa Donc ubwo nyene twatwasi reka Lesia du présente abandi Bagiye bagiye gukora gukurikiraho Leila na Chris. Sava 1 arameze 2 gatatu. Shyushya sha. Turutugoye gusa. ariko se noneho Chris ute oya Chris Ndagira bamenyeshe ko Chris yansetse. Genda gake. Landrio, Leila Bonsoir. Njyewe j'étais pas touché. Genda fise ubwoba bavandimwe. Yo! Umushishi wanje yo! Nagutsinze ndabibona. Yo. Nyuma yako kabora kashafata. Zabas. Nyuma yako. Ntago ndangazwa. Gusa ntago mvuga amagambo menshi. Ndumva nahageze. utarahageze Buhoro ndabibona ko randa arimo araza. Oh ma chérie, qu'est-ce que tu peux? oh la 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 Nakurikira toujours perdant. Nukope Shiraho nanjye nyine Krigunani. Kaboro man Ndagira usange ndetse unakanga. akaboro man ntabwo gafashe nka Gutsinda man. wapi ntibikunda. sinashizemo akantu munsi se ndababaye ariko Is it normal? namva iruhande Raza wakoze namukubita fata namukubita Raza njye mfata namukubita genda rwana fair play kabisa papa dango Nawe ugiye gusubiramo. so kugeza ubu ngubu rero bikaba bimaze kuba 2-1 equipe le squad ikaba yadutsinze nkuko mubibona Kabisa. n'isoni n'ikimwaro dufite ariko turacyari abasore rwose beza babatumirwa ibyiringiro byacu bikaba bisigaye kuri Landry niwe meyeri wacu rwose Duswipinga Wenda kimwe. so on a count of 3 uyu nguyu ni Landry uyu nguyu ni Brenda on a count of 3 turatangira so 1 2 we go Let's go. Tuanze atangiye mbere man. Yeah. imvura iri kungwira ku kantu Tu dis pas tes sentiments, arrête avec ça. Yeah. Landry agutsinda manje nabibonye. sava Sharadi naye ndashaka kutsinda vrema kuko murateye isoni. Brenda. C'est parce que c'est sa femme. Pourquoi j'ai pas joué avec lui? Tu veux foto y'urwibutso urashaka inyongeza Oya vamos. C'est pas une faute. ariko n'ubundi ni handi twatsinze Leslie arantumije mureke bibiri mukunde twatsinze Leslie arantumije nta kibazo ni bibiri aragutumije ni bibiri Ariko ngiye bansinze arantumije reka turebe inyongeza twa mwadutsinze igikombe mwagitwaye kuri nta challenge kibazo aravuga ngo kora ngo impamvu ngo ntsindwe ngo nakora ko ngo ndi umugore we okay uyu no Oya no ugomba gushyiramo akantu nyine kuko. tangiye kwambaza abanyabingi okay rimwe wajya ngo ntimuri Okay. sava ibi ngibi ni ukugira ngo duce impaka karira duce impaka urumva
ngo ducima kayo kari Andrea atsinze mbasobanurira naravuze ngo numva naravuze ngo nsinzwe ngo kora ko ndi umugore ngo ndigubishiramo amarangamutima noneho bagiye gukina ari babiri rese tureka mutsinda nyine kuko batari gushiramo amarangamutima ngiye kubara kugeza kuri 3 sibyo nitegure rimwe kono wisobanura kabiri my challenge rutiyo nari mfitanye irushanwa kabiri gatatu Go. okay ndeba amarangamutima nashyizemo oya reka kwegera inyuma subiza inyuma ntangire nta kibazo oya mureke kwegera inyuma ngo umuhagaze aho uri ingo ubwo nayashizemo amarangamutima biragaragara C'est comme ça la vie, guys. Il faut pas se fier à ça. nimutemere ko twatsinze ino challenge turavamo muri rushanwa ntago tugumamo abasheri mwambonye ngo ndakora na rasaki twabakoropeye abasheri mwambonye uriya muntu twakubonye kabisa amashugwe umvaze muze editing uvuge ko ari twatsinze muze editing uvuge ko ari twatsinze bazabona bari bahari chaka muze editing muvuge ko ari twatsinze ntago mwarimu warababireba ntago mubizi ntago twatsinze oya reka mbere sibyo kubera ko buriya psychological twatsinzwe kubera rero watangiye utsinda so niba ari ryo watsinzwe abantu watsinzwe jewe baza turebe uko ni ibintu bimeze ngiye kubanza sibyo nuko ngo nama yari umukino si statique se urumva utsinzwe karto ya mbere utsinzwe karto ya mbere ntago ubutsinzwe zose sibyo entraînement akoze ngaho zihari akira ntibyemeye bya entraînement ndabibabwiye nta numwe umva nta muntu numwe yemeye bya entraînement ni mu bireke twataka turi entraînement ntabwo turi mu mibare baratwica wemera gafataho hano bafite ubwoba oya abandi batsinzwe mbere ngo niyo mpamvu ngo back again at the squad nkuko mubona tugiye gukora challenge ya kabiri iyi challenge yo kunimeze nyegera no gato nkwereke sawa mwanze yuko dukora entraînement ngiye kwereka kuno game ikinwa bisaba kubereka naho kuno game ikinwa none nawe ngiye kwiyantrena ariko mwabibonye ntabyo mwabonye reka ngiye mbereke kuno bikinwa then ufata igipirizo ukagishyiramo umwuka ukagishyira muri kano gakombe nyine kigafatamo and then ukagaterura ukagenda duterura twose ugateruza umunwa sito ugateruza umunwa wonyine nta kaboko ubwo iyo kaguye ututangira so guys tugiye gutangira challenge ya mbere murabibona yuko abakinnyi bacu barakaye murabizi ko challenge yabanje abakobwa badutsinze iyi ngiyi rero numva icyushya tugomba kubatsinda niwo mwanzo twafashe so tugiye gutangira on a count of 3 and then we start sibyo twagiye kabiri shyushya Andre nonsebye mwana wa mama mama we gake masheri urugendo ni gake urugendo ni gake urugendo reyira ni gake egura biriye putain de merde quoi nous sommes les gagnants équipe Chucha nundi munsi watsinzwe naza no murebe Je suis asthmatique. Nago Jeff amapuma fonctionne les ariko le meilleur. kurwara amaso niyo mpamvu muri game ya. Non, le meilleur joueur wabo niwe nakinaye nawe. Gaso putoreta tubatwara 0-2. Tugiye muri equipe ya kabiri. Nabonye ko team ya mbere yatsinze. Sava? Non. Murabona abaswa abahanga isi. So Razake So on a count of 3 tugiye gutangira ndabona equipe zose ziri tayari. Umeze neza? Nawe shira. Gatatu. Rimwe, kabiri, gatatu.
Nemera gufata aho hagezweho uwitwa twemera gufata aho cyatore oya tujye guhana mugiye gushyira mu kambere murusha gukora so tugiye kureba muri epreuve bimaze kuba kimwe utsinze bibiri buri abatsinze ushaka gutsinda 3 ku busa cyangwa atsinda 2 kuri kimwe gusa utanze undi 2 bitewe nuko turi 3 epreuve ishatse ya bibirangiye ariko nyine dushyiraho undi nyine kugira ngo turebe ko ntacyo bita sweep gukubura abantu no gutsindira abantu ku busa dutangire ubu rero hano ni kimwe Chris amashaganga we hano ni kimwe utsinda hano bivuze ngo ni ya set bita kamaze bishyuye Final round. Seoul kamara mpaka kamaze iyo kamera mpaka ladies and gentlemen nabyiza kubona uretse muri finale uretse muri introduction ya finale reka muri introduction ya finale gutuma dukonja ladies and gentlemen please welcome the finals round Chris Muvunyi Dushime and Leslie Dushime. On a count of 3, who's the winner? 1, nago turatangira uri hehe aje kubara uraho position ese shawa two, mwa wawe gusa start. kare sibi ntambereyemo injiza umuka vuba gatware neza bro gira gose bagira gose mutanguriki badutsinze apomeka you just some yeah zaheze twayo mureka ngakomeza mureka mwomeze 2-1 dutangire agenda gufata ibyanjye oya dutangire okay tugiye gutangira na Leila na Chris bagiye gukina turebe 3 2 1 go vamos abakurikiyeho turatsinze Asere kurandira tarayigize. Kurandira yaje kunyizera. Ushiraho Chris ngande. yewe iyi game ndayiza ahubwo sizi kurubigenze Okay, ladies and gentlemen. Ahungo tugiye kuhanganisha abantu batakwiye guhangana. Bari mushireme mu les jolis couples ariko team boys team white na team red twagiye 1 2 start so okay yankubise ku ruhande hari ugafunguye so on a count of 3 kugira ngo rematch yongere kunde neza iriya ribaye draw ni 1 2 3 haya ndayimenye ndatsinzwe kimwe bas let's reward so dukomerejeho ngira ngo muri kubibona neza hakurikiyeho equipe ya 3 aha niho tugiye kurebera amahirwe yacu ko twatsinda cyangwa twatsindwa so abakurikiyeho ni Razake na Leslie Dushime umusa natsinze so on a count of 3 tukaba dutangira 1 2 3 nagumye hejuru okay tubanza musore mwumvise maganya iragiye bana nguse kuruhande uko naritegereje gatagira araritegereza aranjara rimena bano banje ngewe ntabwo ndi bubyangane niyo mpamvu ngiye guswitchinga nkajya muri team red kuko bazazi kuba twakira nta mukino n'umwe aratsinda we watsinze wowe ngewe natsinze Leslie pas du tout umukino w'ibipirizo pas du tout wewe polisi wagutsinze byamunaniye no igipurizo
Ipiransi ndishije iramaze. Oya ibintu bisa kuzitoza. Dukeneye camp. Ikipe yaritoje. Dukeneye camp. Ariko ntago baradutsinda. Semani gute ratsindwa ibintu byose. Nyine ntago mwari mwatwara igikombe. Ni talent N'ubundi style ni 2-1. ni ibintu tubamo byo ntago dushakisha. N'ibyanga turahamiriza. natwe turabizi Niba bazi ko badutsinda muri ibintu duhamiriza. nta kibazo turahamiriza Genze guhamiriza. Azakarambabaje agenda karangiye. Genze kubyina gusa. okay umukino ukurikiyeho ukonsistinga gufata tuno tujuwe turi hasi ukadushiramo hano. Noneho mu kudushiramo hano uraba uri gukina n'igipurizo kugira ngo kidakora hasi, kuko nigikora hasi urabutsinzwe. Noneho uza kuba yatsinze bino bintu byose turaza kubara utujuwe yashizemo hano, nituba turuta utw'abandi araba ari we yatsinze. Ushiramo utujuwe twinshimo hano kandi ari no kurwana n'igipurizo ngo kidakora hasi ngo atsindwe, ni uri we watsinze. Nizeye ko umukino wumvikana. Umukinnyi afite amasegonda ngahe? Afite amasegonda 60 atarenga. Umunota umwe. Nigikora hasi yemerewe gukomeza gukina. Nigikora hasi ntago yemerewe gukomeza, arahita byarangiye. Kugira ngo ukomeze gukina mu mukino muri aya masegonda 60 biragusaba yuko igipurizo kiguma hejuru kidakora hasi. Noneho nyuma ya byose uraza kuba watsinze nidusanga umubare w'utujuwe wafashe ari mwinshi kurusha cyangwa se ari munini kurusha aba opposant bose bari ngaha. Merci. Ariko abahungu twe turabara twacu n'abakobwa mu baro twacu. Turabara twacu namwe mu baro twacu. À la maison ça va? Ça va. Okay, twagiye. Umukinnyi wa mbere w'umuopposant w'aba Reds, whites aragiye gutangira afite imisegonda 60 amasegonda. 1 2 3 twatangiye. Ça va. Twatangiye. 55. Tubirinye. Tubiri ku mukino ngomba. Ajya umukobwa ngiye kunama n'ikibazo cyane mfite no kubona abahaga kabutura bana turu twose banatwara. None reka nkwiki. Tubiri. Guys, Mucyuzo bw'imisegonda. Okay. Yego. Tugiye gukina ku mukinnyi wa kabiri yitwa Brenda. Nawe agiye gutora utujuwe mu masegonda 60 agatera igipurizo hejuru tukareba utujuwe yamaze gushiramo hano umubare watwo. Nagikoza hasi ubwo nawe c'est fini. Ubwo reka dutangire 1 2 start. twatangiye. Mfite amasegonda 60. Musheri biwa. Aratsinzwe. Dufite avantage ya tubiri. Mumbare bashyizwe ntabwo nabyumvise. Oya sheri oya. Wari kuvuga ufite nanjye nasubiramo nanjye nako nashyizemo tubiri twonyine. Reka abandi bakina. Oya. Keretse ari njye nawe gusa nakuguha izindi chance, ariko chance zifite abandi muri ko wazi. Twatsinzwe si kuri. Reba Chris arimo aritoza. Oya. Ça va. Noneho hagezweho umukinnyi wo muri groupe ya opposant aba blanc. Le perdant non, le gagnant. Voilà, afite 60 secondes yo gufata tutujura akadushiramo hano. Twagiye 1 2 3 twatangiye. Please kuba fana ho muri. Oya man kujya kure bro. Tere hafi. Zamushyira mu hano. Yuze niyo kabakamo. Ngiro tere. Torutundi. Kamu. Sawa. Yashyizemo kamwe. Abahungu tumaze gushyiramo 3. Team white tumaze gushyiramo 3. Dukomeze. Agezweho
agezweho rero muri team red twagiye amasegonda shiraho time Gasubize mara mbona nabibonye okay turagiye 3 2 1 kudashyira ko ndagusabye kudashyira kono aha bari wo muhe 2 1 rero twatangiye strategy banza shemi dufite uretse banza dufite ariko se wambaye shemi dufite ri merci mon amour merci mon amour ariko mugiye kunkopera kanya yanga abagore n'ibiri wewe ndabiyoye turandrafuye yo mwambara umutuku Linda nyaruka 20 secondes. oya ntunyaruke wabatsinze bose 18 secondes. egira seconde byarangiye oya ntabwo cyarangiye Leila ashizemo n'ibyatsi byose ntabwo byemewe oya Leila atanye n'ibyatsi kweli nitungane 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. cumi na turindwi 17 abasuhuje abafungu ni dutanu se gusa Chris afite kamwe Dandra afite tubiri cumi na tungahe dutubanye cumi na tungahe 17 kade se 17 Turatangiye. Yazak ufite ndabwira ukuvuga ngo baratusha 14 Kenzo urabasha kudushyiramo twose ahubwo nibyo ukurikiyeho umu opponent wa nyuma wo muri group white icyo mwese wa nyuma se wa mbere last but not least dufite 3 2 1 twatangiye dore igikapu ntabona narwaye amaso aho imbere ku kirenge cyawe aho usutamiye hirya shara aho usutamiye kabisa hagarara aho yora tera amasegonda yarashize ageze kuri angahe azabanza dushyiremo hano mwana dushyiremo hano twongure dushyiremo vuba subira yore sava amasegonda urayafite mwana terura neza ntayo ufite arashize sava asigaye 13 banza nushyiremo banza nutwushyiremo asigaye 5 arakubeshya atanu gafate neza yageze bashyize amasegonda 30 akutagize 1 2 3 4 5 oya waze na 2 4 5 6 7 8 9 11 12 muratsinzwe na risatarati ntabwo mubyumva twaba wayitira dufise 17 yabaye iyo kinagize fat strategy kiri kigaragara cyo nuko ino game nyumva utuntu twa okay ko mubona rero Leslie agiye gukina game yacu afite amasegonda 60 kuba yatoye utujuwe twose turi hano hasi kuba igipurizo cye kitaragera hasi kandi twose tukabara utuntu yashizemo hano muri no envelope mureba hano mu munota umwe Leslie rero urumva witeguye gutsinda urumva ibibashe wigira icyizere cyane sawa ubwo rero tugiye gutangira 1 2 cyuhamo ushaka kugifata sikoremo aragifata pore oya c'est fini de toute façon on a gagné même si on a 17 bah c'est 12
What's that? Hano hari umuryango. Hari umuyaga wa dani. Nanjye nagoreyemo mani. Hano ugacukibura kandi nakubwiye ukuremo amafi. Okay. So ladies and gentlemen, turongeye turagarutse bushyashya ngira ngo muratubona team white ahangaha ntabwo byagenze neza uyu munsi twatsinzwe, so ariko ubutaha habaye imbogamizi nyinshi, ikibuga ntabwo twari tukimenyereye, ama challenge bari barayitoje before, urumva ntabwo byari biri fair, sibyo? Ariko turabirekonesa badutsinze. So je nitwa Chris Razaki. Andre, and the winners are Le Squad. We're not happy. Oh yeah, we are. So, for more information, please like, comment, and share. And subscribe. And Yes. subscribe. Ndafite ikibazo. Chris, ça va? Ça ne va pas. Ntabwo bimeze neza. Ça va plus, guys. Bimeze nabi pe.